Lorondiak bamalu karena siro hotu ne beda daune acompanha hela live streaming husi agência Tatoli IP. Fila faliho hau Hortensio Sanches iha entrevista exclusiva. Tópico entrevista exclusiva ba edição muhin ita se kuliah konaba oportunidade no desafio Timor-Leste desenvolve economia azul. Atu hatene kliang konaba tópico ne dadaune marca na presença iha estúdio agência Tatoli Farol Dili vice-presidente Associação Pesca no Marina Timor-Leste, senhor Mário Cabral. Lorondiak Baita e bem-vindo ao estúdio Tatoli. Obrigado, Lorondiak Baita. Sim, interessante ter Baita a tu kuliah sobre processo de desenvolvimento Bahia economia azul nian tamba itare kata dadaune governo Timor-Leste esforço hela winsa atu bele desenvolve economia azul iha Timor-Leste relaciona ho território Timor-Leste nebe que localiza maioria ho tasi hanesan associação Bahia pesca no marino ninian itabele explica tuan sobre tuir associação mihare vantagem husi desenvolvimento economia azul ba Timor-Leste ne maksaida. Diak, obrigado. Loron diak ba itautu Rona Nain, kolega Rona Nain sira no hare Nain sira. Diak ne obrigado mos ba Tatoli IP nebe convidona hau mai hanem. Hanesa representa husi APMTL. Bele dia kata ne associação foi nebe bele dia acumula ba itania entidade sira nebe ia interesse batasi no ba pescasnya nebe se loke ba hotu ema bele ba contribui atuno neba futuro ita desenvolve ba itania tasi conservaçãonya dia karik itare ba itania conteúdo dimensão itania ila bele dia ila timorne ita fai baruana nebe nasaun itania nasaun ho itania provinsia ya itania nasaun bizinu nebe ba ninya medidas state ona itahare ninya luane beledian metro quadrado sanulu resinhat riung sanulu resinhat hat beledian sianul atusia lima nulu resinhat dia pus batasi ne ba zona ekonomi eksklusif date ne bele dehan riun hitu nulu resin hitu atus hat hitu nulu resin hat kilometer kuadrat tu ne nebe bele dehan ne ita fuin kualia ba zona ekonomi eksklusif ita sidau kualia kona ba tasi teritoriu entau bele dehan dalam 5 o dalanen tasi luan liu nebe ita kuali agora ita agradece ba nonu governo constitucional nebe foca ona ba desenvolvimento economi azul nebe ita bele conceito idane importante mesmo que ne termos idane ONU fosai ia 2022 bele dian 2012 nebe termos ne bele ba exploitação no conservação batasi ho ninia ita bele dehan atu sinonimu ho ekonomia base batasi nebe ninia referência rumah ba termos sirakne ne depende ba uja entau depende ba organização ka entidade sira nebe uja ita bele dehan kata desenvolvimento ekonomi azul ya Timor-Leste bele saya nesan desafio ka problema pa futuro geração tuir mai vai hira ita la cuida la tuir regra nebe iha tiona então ihane hau bele dihan kata prinsípio ida importante ita tu qualia makaliga ba sustentabilidade sustentabilidade ne nia objetivo maka oinsa ita conserva itania ekosistema dia pues ba itania ekonomia no itania sosial cultural sirane nebe prinsípio tu irmai maka ita tem que integrado atividade saída det maka ita ihane labele para ia tempo ida depois mai fali continuação lainnya conectividade mos precisa ia importante makidane depois importante liu maka hanoin det kata
ita labele dehan nia egoismo versus altruismo. Altruismo dehan kata ita hanoi ne laos ba individu. Tambah agora modelo ita compara ba tinang kotuk tinang iha laos dekade fali ita ia siklu tuirma ita agora ne ba revolution industria 4.0. Nebe bahira acontece na Inglaterra exemplo ne ia 1885 ba leten mayane nebe agora hedonismo ita baraba conta agora artificial intelligence barakona uluk ita compra agora lahane sanona nebe barak mak ba individuana la bele hanuin ba cultura exemplo ba itania entidade depois ita mos kahur ekonomia versus ekologia ka ambiente ne bele abambairo bele sai problema bahira ita hanoin det ba ekonomia satan ita hanesa na song phone ita se focaliu ba ekonomia maybe ita sedau onsa ba ita protege ita ni ambiente depois ida fali politika versus teknik barak maka ita hanoin ba onsa pa hanoin sa politika maybe ita hene laos protesta maybe ita mos tinggi teknik nebe ita tinggi hari asunto ida bele spesifiko. Ita ligado ekonomia azul ne in geral ekonomia azul maybe ita karik governo hanoi atau desenvolve ia parte saida mak precisa desenvolve atau ne bele hatama hasa crescimento economia nacional. Dia, obrigado. Ligaba pergunta sida nene importante, obrigado. Ita mos ihatinan 2018 ita produz ona livro ida. Tambah livro ida nemos hanesa parte integrado ida husi politika oceano nacional nebe governo hari. Governo liulu ya ministro agricultura e pesca sia momento neba hari hamuto ko PEMC ne Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia. Nebe ita produce livro idane nebe ekonomi azul ne hanesa objetivo dan tolunia husi objetivo hamutuk nen iha politika oceano nacional nebe foi la tinang kotuk oitavo governo constitucional ia fulan abril nebe ita iha resolution governo nomor 27 ia 2023 ne aprovana politika oceano nacional nebe ida maka ita kualia idane entau ia dokumento ne ita kualia kata ia nível regional ita hamutuk sia nebe sektor nebe ita bele cria ou desenvolve ba ekonomi azul ba timor ita iha nen exemplo ida maka pescas no agricultura haki atasi nebe inisiatif sirane ita halo iha tasi depois tuir fali mai turismo sustentável turismo maritima. Depois ita mas hanoin ona porto agora ita ihana porto iha tibar porto exemplo porto nebe sustentável. Depois ita mas hanoin ita mas iha tiona mina no gas ita si. Depois ita belemos iha atividade setor ida maka o insa maka halo gestão diak pa lisu tambane abang beramos bele fo oportunidade diak ba ita ba joven sira ba serviço. Depois ida fale ligamos ba o insa ita protege itania habitat itania fatin sira ne nebe hamutuk nene. Depois in princípio hanesane ekonomi azul ne ia termos ida nebe ekonomi oceano mos iha ekonomi oceano ekonomi saida dit maka liga batasi maybe sedak bele iha termos ida be sustentabilidade. Então ita cria ekonomi azul ne ligado ho ida mak ita bolu circular economy. Ekonomi depois laos ne versus ho linear economy. Tambah ekonomia azul mosu antes ihona termos ida ekonomia verde. Nebe ita espera katak ninya prinsip simples makanesane ita bele cria atividade saidade maybe se na fatin considera ninya sustentabilidade no ninya circular economy ekonomia nebe tambah ekonomia modelo ni hanesane linear ekonomia ne bahira ita halo atividade ida ita husi ita exploita ita ne recurso nebe ia pa produto nebe iha
nina ikusne ita soeona lisuona mai be agora ba circular economy ne oinsa ita bele reciclagem fali aturune pa economia depois ema bele barak pa serviço antau idane mak conceito então conceito economia azul ne primeira vez bele dehan nine idea ne musu ka conceito ne mai husi Gunther Pauli ne hanesan ekonomista nebe importante scientista ida nebe nemos tama iha grupo nebe scientista bele dia hanesane iha Budapest ne iha Hungaria depois ida fali iha Roma Italia ne ema posira nebe ita bele dia ekonomia la bele ita hanuin ba ekonomia de tamba ekonomia ne satan ita ekonomia ne belemos ita exploita det ita ne recurso nebe ita iha mai be ita la bele halua kata termos sustentabilidade ne ligaba hanesan simples det ita tu dehan kata ita bele deve husi itanya geração tuirmai nebe sirania direito ne agora ita deve hela la bele ita maka utiliza ita mak goza det agora ia itanya tempo abam bairwa itanya wan sira itan bewan sira mai hai abo sira neba uluk ihane sira mak goza det ona amil hayona exemplo biodiversity ne ita de bele dian liga bas genetika liga ba população ka spesies ne no ekosistema então abam beira balu naran de to nam mai be ninia realidade objeto ne layaona ne problema bot ne be ita tengi conserva tamba ninia conceito economia azul ne hanesan ne sira hutu to hanoin ona katak ne termus ne be importante dia kliu conceito ida ne be kapas satan itania tasi luan liu satan agora ne itania bele dehan itania GDP ne barak batas ekonomi tasinya ne 87% ne bajeba ya tasi então ba futuro ne oinsa ita bele diversifica itania ekonomi batasi fokus batasi nebe continuação ne importante programa ida nebe governo karik oin ligado ho perguntas maine saya mak ita bele halo para ba futuro ne diak ba futuro ne pelumes então ita tem que buka ita ni unico ne saida ma ita bele oferece ita foi no kunan la bele ita hanesa compara nação nebe desenvolver antes ona nebe ita tem que hanoi saida ma ita bele halo então agora ne ita ihaona recurso barak niatasi biodiversity bara ita bele produz husineba para criar campo trabalho nomos inovação nebe importante criatividade ba geração tu irmai nebe labele kotu agora programa nebe ihationa ne continua det nebe agora hansa exemplo diakne ba nono governo constitucional agora be hanesan constitution ba oitavo governo oitavo ita bele dianan sene ba cabo submarino nebe agora ne exemplo iha Alcatel Submarino Networks nebe halona ne iatina kutuk agora continuação ne importante também ita ligamos ba itania plano estratégico de desenvolvimento nacional nebe 2011-2030 agora ita ba etapa da tuluniana nebe ba longo prazo agora ita focaliona ba onsa envolvimento setor privado sira no ekonomia sira ne depois ita nafatin onsa ita compete onsa mak ita bele resolve itania kiak no malnutrição exemplo ansane mas bem importante mak alternatif sira ne agora governo non governo constitucional anesan bele lança ona ekonomia azul ne be importante makne uluk ita hari iha ya politik oceano nasional ne hakerek ona ihaneba ne foi documento date mas be itamos ihaona plano estratégico espera kata governação non governo constitucional agora ne bele ihaona plano estratégico ba futuro ne be sociedade civil itane parceiro sira hotutu contribui tambah finalize ya oitavo governo constitucional mus ita ihaona roadmap ita bulu roadmap ba oinsa finansa ba ekonomia ajul ba futuro mekanisme anisan oinsa livro ne ya tiona siru samutuko UNDP ita hari kata agora governo mus lança ona
ekonomi azul ini programa wisata implementa baia ekonomi azul hanesan asosiação durante ne itania hare baia plano governo ini ne ita precisa ação saída governo precisa melhor aliutan atu bele desenvolve iha ekonomi azul ne rasik dia ida mus hakere kona iha itani objetivo iha politika oceano nacional ne serviço hamutu serviço hamutu katu do kata linha sectorais sira nebe itaya precisa serviço integrado la bele exemplo liga pa oceano katasinia ne so exemplo instituição governo no parceiro sira nebe ninia objetivo ka ninia missão liga pa tasidet laya taba ita precisa conectividade então ia neba serviço hamutu ne importante primeiro Hanoi maka ita precisa recursos sira nebe ita ya recursos ne belemos ba orçamento nebe ita projeção ba futuro ne ou insa ita bele cria campo trabalho depois recursos saída makita ya exemplo ita ne recurso humano nebe ita ia teona depois ita mus tem que supporting system ne importante dados. Tapi agora né problema oituan banhira ema cientista sira mai husu itania dados nebe trend dados husi ita ukuna exemplo 2002 to agora né itania stock exemplo ikan ya tasika recurso da tas sedau cria dados nebe central atrune ema sira exemplo iha ministério relevante sira bele aksesu honune ita halo plano dalam rumah ita halo plano ne plano politika det Hanoi det o insaba futuro mai be ita sedau kalkula lolos ninia factus base ba dados nebe ita ya nebe precisa cria dados nebe ita precisa halo pesquisa klean liutan ne importante agora ne ita bele dehan dados nebe ita ya ligado ho projeto bara kona ita gasta una sambarak mai be hakerek dit exemplo documento ia soft copy hard copy bahira nain exemplo per projeto ne remata ona naran projeto bahira ne remata continuação laya nebe importante ba governo tem que ida nebe dia continua saya nessa programa governo la bele dehan kata parceiro exemplo parceiro de desenvolvimento mai sira halo siranya lai ne kan hanesa ajuda ona governo atune ida nebe dia ia continuação tahu ya programa governo depois ita ne hanesan nain governo maka nain bane pa kontinu ida ne bedia ita ia nível regional ita asina no convenção para barak maybe ita ne commitmento governo sedau seriu bele dia nansen atu serius hanesane turhamutuk le bolu depois saida mak ita tu halo nebe hanse plano estratégico nebe conectividade ne karek bele la bele programação exemplo governo nia ida pat tinalim mas bele minimum decade ida tinasanulu nebe continuação saida mak dia kona continua ba governação turmai la bele ida ne para depois mai tur ida ne exemplo desculpa laos hakarak mai be ida nebe prioridade ne ba comum ba hira ita kualeona ne nasaun ita hutu atunu ne ba futuro ne labele fosala ba malu ida maka orsida defende ba mal labele ona hawanoin ida ne maka idea husi sociedade civil ligado ho ami ansa APMTL ne associação ida ne be naklokean ba hutu mai contribui saida det makita atunu ne ba futuro ne agora ne hanesan phone ba futuro ne ita bele serviço hamutuk nia sabe mak serviço hamutu ho entidade hutu hanesan sociedade civil nebe que durante ne acompanha processo hutu o insa atu bele desenvolve economia azul ne rasik iha kale analisa no calculação sociedade civil nian relaciona ho vantagem husi economia azul nian o insa bele hasai crescimento economia Timor Leste nian obrigado vantagem maka bele dia bele husi desafio bahira ita desenvolve ita gere diakona bele sai oportunidade mas be bahira ya nível obstáculo sira ne ita sedau resolve bele sai problema bot ba ita então buat hotu ne be ita dian oportunidade ne la maiona mas be oportunidade la bele mai dalaida mas be sempre mai atunu ne ita ne prinsip ida ne be nenek no sempre ne importante. Nabi hanesan sociedade civil ita hanoen katak
agora governo hareona oin ligado ho instalação cabo fibra óptico ne ba Darwin Australia ne be ita inisial ulukon agora continuação ne belemos cria importância maka tambah ia 2020 ia dia 8 de junho banhira ita celebra loron mundial oceano ita ihaona naran ombai wetar hotspot ne nebe ita publica ona hia mundo ne nebe usu uluk ia blue mission ninia atividade ne ia mundo hutu hatene ba conservação biodiversidade nomos ba turismo maritima atune ida maka liga ba turismo exemplo de ba palea no golfino sira cetacea ita den mamalia tasi nebe ninia koridor maka ia itania ila estreito ya surine ombai maya itane oine vetarnia nebe nia to iha tasi banda Sulawesi neba nebe example fulan November ne barak ne mai husineba ila obalau mai honu ne bahira iha ona kabu submarino ne ita bele ita bolo agora distributed acoustic sounding ne tambah ita latine população exemplo balha ne hiraona mas be bahira dado sira ne ya tabane termos ida agora mosune new blue economy konseptu ne be ita integra ona dado sira ne teknologi sira ne be ita ya hodi ita halo plano ne be ba agora ne hanoin ona ba turismo tabane bele den simples hotu bele involve mais ou menos o ensaio nia crescimento ba futuro ita desenvolve dia com blue economy ne nia crescimento ne be que atubele foba Timor Leste ne tuir sociedade civil ni análise no ensa dia liga pas in general ita bele dia nansane mai be spesifik ne base ba dados ne be ita ya husi dokumento ne ligado ho itane GDP ba ita bolu gross value added nebe ita halo iha 2015 ne dados nebe ita iha nebe itanya relação atividade sira governo halo ne bat economia tasi ne 19%. Depois ba atividade porto ho movimento ro sira ne porcento hat. Depois ba turismonya foi porcento ida. Depois para pescarnya 0,4%. Nebe atividade ba mina no gas ne 19%. Nebe total exemplo agora ba ninia contribuição ekonomi azul ba porcentase ne 87%. Ne hatudu katak ita sedau ia hanoi espesifiko onsa ba inisiatif sirane ba ekonomi azul ne sedau agora ita se foca ba ekonomia yatasi nebe envolvimento ne importante ita saida mak ita bele cria atunne alternativo saida ba yatasi ne então ita precisa halo estudo termos ita bolu ne valuasi ekonomi valuação ba ekonomia nebe ita surah ne ba agora hanesan ita surah ba GDP in geral ne ita beleden ne nina formulação ne exemplo ita nia consumpção privado depois ita ne gross investimento ne depois ita mos ba investimento governo despesa governo depois exportação minus importação. Depois bahira ita hareona ita ne GDP atau ita liga ona ba bahira ita kalkula ba gross value added ne então ita nia GDP ne ita plus value ho ita nia subsidi produto ne ita subsidi ona ne minus ho ita nia tasa si produto sirane então bahira ita hari dane ita bela então finalize ne ita foi kalkula ida ne mai ba futuro ne be hanesan expectativa det mai be bahira ita cria lolosona tambane nação vizinho exemplo Indonesia no bos Australia hoto to hanoin ona dia batasi tamba bele dia bahira mai be ni prinsip ida makne biodiversity be habitat fatin hanesan nyatasi ita konserva di dia sira bele fo return bele fo benefício bot ba ita então karek bele
Hanoi nona fokus saya dah ita bele halo ia tereste hanesan agrikultura siluk ne bele konsume ia internal importasaun ya ansa eksportasaun ne barak ne batas abang bayro ita bele kriya ne ba ida fali mai maka marikultur atividade hakiak ikan ya tasi agora foi budu tasi exemplo silu ita ya potensialidade depois itania exemplo fontes eletricidade ita ya tasi exemplo ia ombai vetar tambah idamos carbon sink ia nebe sequestración ita bele iusi tasi tambah sirane absorba manas absorba silu depois ita bele sai energia fontes energia eletricidade exemplo tasi nina corrente tasi ita bele halo maybe agora ne estudo tempo mesmo que hanasane investimento início ne bara maybe ita bele projeção ne futuro bele for vantagem bot fali mai fali ita dia turi ita nia hare kata Timor Leste dalam agora ne nia receita ne bot mai husi fundo petrolífero além de ne governo ihona hanoi atu desenvolve iha setor seluk kanesan agrikultura no seluk tan mebe tuir analisa baru nebe ke iha katak husi ekonomi azul ne niemak se segundo atunne bele ajuda economia Timor Leste ini tambah bazia ba iha geograficamente Timor Leste maioria hone tasi nebe ke luan menghira de ita halo desenvolvimento makaso na iha setor iha ekonomi azul ne rasik nia sei fo impacto kala ba ita nia biodiversidade sira iha tasilaran nomos iha tasini ni sira dia bang hira ita kole impacto ne konseptu teori termos ita perlu entropi ambiente nebe atividade produção energia saida det mak ita halo husinia natureza bain ona depois ita turi ita ne hakara ita halo rekayasa ita halo tuir desenvolvimento ne bele fo impacto bele positivo ne katmai be tem sempre iha hodi nune ita tem que hare pa termos sustentabilidade ne de angkatak ita bele conserva uluk lai natureza saida mak ita produce tambah anesa ekonomi ansa ohinia ini suita kualiane ita exploita saida mak ita iha teona maybe ita lahanoin oinsa maka ita garanti para futuro ne se nafati fo benefício baita então ita tem que hare idane cuidalai nebe agora iha nono governo constitucional iha ona programa nono governo constitucional nebe ita hare iha ekonomi azul ne hakerek momos iha pagina 66 to 72 nebe ita hare parque nacional exemplo iha atauru depois ita mosalo pesquisa centro pesquisa iha Timor depois ligaba conservação ai parapa e costa norte costa sul maybe importante maka ba futuro ne ita tem que hanoi proteção hanoi la bele buka ba ekonomia maybe ba ambiente ita tem que analisar impacto nia impacto negatif tambah ne acumulativo ita bolu cumulativo ne tambah agora sidau maybe ne aumenta bele barakona nina residu nina negatif impacto ne baita dia hana songo ita kulia kono ba desenvolvimento ekonomi azul iha ponto importante hira ke nebe ita precisa desenvolver liu hanesan setor turismo mos saimos faktor nebe ke determinante ba iha ekonomi azul ne rasik hanesan sociedade civil durante ne itania hare saída mak governo precisa halo atu desenvolve iha setor turismo atu bele alcança itania programa ida ekonomi azul ne rasik dia obrigado. Importante hanoi ida makne. Karik ita hakarak hadiah sektor cada sektor ida exemplo ba sektor maritima ligamos ba turismo. Agora ne plano estratégico governo halotiona plano asaun mos ihationa. Maybe ida maka precisa hanoi civil sahamutuk ne sociedade civil ita ne parsius liu liga batasine ita liga operador luku nain sira nebe regula governo regula maybe tenki ya certeza regula didiak exemplo tasa mai ya neba sido claro tasa mai ne bahira ema lukuno usi turista sira mai
neba dive operator Sim. operator luku tasi sira nebe karik regula tambahan sane naran ema ida rua det maka belehetan dukru maybe sociedade civil itanya comunidade barak maka ita example ne claro maka ita bele fan itanya recurso saida maka ita ya maybe ema mai dia mak ya turismo ne maritima ne sira nangira mai haliur ne hakarak hare itanya bale example tamba ne uniku sira mai hare det mas osan mayona example ne simples lalais maybe governo tem que regular dia atunune ba futur ne tem que certeza ona nine mata dalat tem que ihona lei ba idane para ema selu tasane hanesan oisa agora ihona para continua saida mak ihona ne hawane programa governo dia kona maybe importante maka acelera saida maka agora sei pendente hela ba oine tem que halo importante maka governo regulamento lei no relevante sirane be convenção ne be itasina ona satan itamos sayona ba membro OMS aidan além de turismo setor saída tan kita precisa atu desenvolve atune bele ajudamos iha desenvolvimento ekonomi azul ne rasi dia ekonomi azul ba timor ita ya setor nen nebe hanesan oin ida ita quality ona ligado ho turismo maritima ida fali ba pesca pesca ne ba captura saut ita ba kair ba ika barak ita sidak ya agora ita ne artisanal skala pescador sirane nebe ita sidak oinsa maka ita bele hanoi ba futuru sirane kapasitas sira tirolos iha tiona maybe ita sidak iha hanoin dia para ajuda sira atune kapitan ro nebe skala komersial skala bot tambah itanya le iha ne skala kick date makanya artisanal maybe iha Costa Sul ne maka komersial no industri ne bele sira bele kair ikan ba tasik ya zona ekonomi eksklusif ya Costa Sul ne agora labele ita suporta tambah agora ne idamos subsidi ne labele o bahira ita tama OMS ni requisito maka subsidi ba pesca skala kikne labele ona tambah ne sira bele halo problema bot batasi tambah baze ba recurso ne beita dados ne beita ya abam bayro ne ikan bele laihona tambah ita subsidi barakona sira barak mak ba labele nebe ida maka pesca no aki kultura ka ita bulu mari kulturne hakia ikannya tasi agora barak ita sedap iya maybe potensi dari ita iya musama kita sedap halo modelan sana depois tuir fali mai ita bele portu ne movimento anesan agora ita ihona ita aplikona public private partnership PPP ya portu tibar nebe continuação o insa maka conectividade agora pa uene la bele ba exemplo governo tem que criar buat saída para hanesan Singapura exemplo itane portu ne ba Pacífico ne ila nação vizinho tabe itane geograficamente ne importante ne estratégico depois tu fale mai taba ohinemos itamos ligado ho itan tambah itanya tasi ya surina estreito ombay wetarne pasajen mai anesan koridor ba balia então itamos tem que regular di dia kita ne tamba dalam rumah problema maka soke exemplo rosira mai ne exemplo ne bahira movimento barakona exemplo sini depois itamos bele criaona ba oinsa ka lisune ita halo gestão ba lisune bele saya nesa yane bedet bele fo fantasia ba ita ida mos ita cria ida ne depois proteção ba habitat ne sektor ida ne ita sidau karya ne ba depois ne liga ba o insama liga ba tamba ya liur ne ema bara kona mekanisme ida ba blue carbon trade nebe sira nação popose sira bele reduce tambane liga ba Paris Agreement nebe ita tenki menos itanya stupa CO2 carbono então ne 1.5 graus Celsius exemplo la bele to 2 exemplo hansane nebe itanya governo mos ita ia ona hanoi plano na o insama adaptação no mitigação ba mudança climática ba itanya índice ita bulu nationally determined contributions nebe itanya national adaptation plan mos ita ia tiawana maybe ba futuro ne ita sedau cria be carbon sequestration nebe carbon nebe ita bele rehabilitação bara ba ai para pasir depois itanya ahurui depois itanya
duta si sirane kan absorba entau ita bele project si liga ba idane depois silu tan ita bele cria usine ba para ita protege i amos tempo itamos bele protege itania biodiversidade sira mas belemos rendimento mai sempre nebe setor hamutuk nene sim hanesan o iha are pesca ninian ita kuliah sobre uhin ta kuliah barco na ba ikan baleia no ikan selutan ikan ebe mak protegido ba ita atu labele atu KRK o atu bele atrai ema itania malu sira bele mai hare atu bele fona rendimento ba itania nasaun obrigado. Ita kan ia governo liulia Direção Geral Pesca ia ona lista ba spesies ikan no naun ikan nebe protege ida nebe ita bele hare ita label exemplo hanesan ohine desculpa mas be balea ne laos ikan ne mamalia ne mamalia mas be ikan exemplo ikan ihane hanesan tubarão ne balu spesies protegida balu lae exemplo mas be atas exemplo que quando et maka karik ita ia lista ona mas be ita bahira ita hare iha mercado barang maka seya ikan kakatua exemplo ne ya inglês termos ne ikan azul ka parotsis ne tambah ninya presença ia ecologia ia ahurin ekosistema ahurin ne nia foi importância bot exemplo simples dit nia bele hamos alga sira ne be ia foi ia receive ahurin depois nia mos bele produz raihenek mutin exemplo tambah ninya ne no selu tan ne be importante ita mak bele laos faane ita bele promove ita ne recurso makne ida fali ita base pa dados ne be ita ia conservação internacional ia ona ita ia narang spesies endemiku ikan Helgograma ataurensis ne ikan kategori gobi ne be endemiku ne so ihade timor tambah seda mak naran atur ne ataur det mak kita iha depois ida fali ia kom toba ia tutuala ne eviota santanai ne específico hanesan gobi ohine ne ida de depois seru que Cristo Rei depois iha mana tutu ita boy kikuan ne ita mos naran nebe ita ya zoologia ita ya lista ne ya tiaona naran específico endemico sotiu nebe ita beledia ita nia diversidade ya tasi ikan naun ikan no auruine baraklos ne maka iha bahira ita hari sitiai nebe coral triangle ne nason ne timor mos tamai neba tamba ita bele ona hatudu kata biodiversidade diversidade ba spesies ikan no ahuri ne atus 5 balete nona exemplo agora ne ia ita bele dem biodiversidade bot liga bat mesmo kita nação ki ita bot nebe ita fan dan ne baka oin ligado ho ombay wetar hop spot ne atrai ona turista sirama nebe importante ba turista agora ba oine ita hari primeira exemplo ba turista maritima depois ita mos hari fali segundo ne ba pescas pesca mas pesca bakairnya depois ita aquiculturanya nomos ba aquiculturanya maricultura nomos ita haremos ba procesamento também ligação nomos ita mos tem que integrado fábrica ou sama ka ita bele detecta ita nia procesamento ne também bahira ita exporta exemplo bahira loson ita exporta ne kan ninya qualidade ne ita tem que ita mos iha laboratório mos tem que ne iha unidade ne be integrado ona tem que ita prepara ida ne depois tu fale mesmos portune tambah agora ni hona tolu ansa periode primeiro maka uhin liga ba turismo nia ne segundo mai maka pesca kairnya no akiaknya depois tu fale mai portune depois itamos hanoin ona ba mina no gas petrolífero nebe ita ya plano governo de kona mai ita muda ba Costa Sul ne importante nebe ne ita hari ona karik ohine ita bele de non renovable nebe tolu ohine ita temiona ne bele renovable non renovable maka petrolífero ne mebe hat ne exemplo mebe ne depende ita hari
husini na faktor ida nebe mai be fasili uluk maka OMB turismo ne tambane hutot ema belhal mai be teknologi ladun hanesan sertifikat hanesan moderno então barak maka tulu ne uluk depois karik bele tuir mai maka mina no gas exemplo mai be karik governo tambane rendimento bot maka husini ba mai be investimento mos bot sim. Ajudane. Mas hanesan simples dit. Bahira investimento bot, rendimento mos bot lalais, hetan mos lalais. Oine uitan maybe sustentabilidade ya. Sim. Significa kata husi parte nebe que governo precisa tahu atenção makasi liu ba iha turismo maritima ni rasik. Tuir sociedade civil ni hare dadau ne saída mak governo prepara na halon liliu iha turismo maritima rasik. Dek exemplo ligado hidane labele de itadehan turismo date. Maybe tenki iha parte governo ninya instituição relevante sira ne sociedade civil parceiro sira. Então seda mak ita tufan oin liga baidane tamba ema tu mai harene ita iha ona area protegida marina base comunidade ini beberapa kon exemplo iha tauro ne konservasi internasional halo tiaona depois parceiro silu ajuda ona ya tasni ita tarabando mosi hationa ita continua idane maybe ita seda definitif kata ema tamane exemplo selu hansa regulamento suku iha tiaona dalam maybe governo seda investe então ita iha area protegida marina ne fuin rua tauro batu gade det selu ne base comunidade então ba futuro ne investimento ne sedau claro bahira ita halo ita polu met ne management effectiveness tracking tool ne bahira ihaninya outcome ida maka planamento orçamento subsidi ne sedau governo atunu ne kari ita hakarak nia benefício mai ita tem investir lá agora ita bele dan sociedade civil em geral específico mai apentel hari ne harene governo sedau serius investe recurso tanto osan no ema no envolve sociedade civil ka parceiro sira ba fokus bara ida para sustentabilidade ne saida ita harelai ninya benefício ne saida on maybe agora ne hoto tu ne serviço ba maybe seda fokus liu area ida kari ita bele hare ida iha teona ba fuin ita halo replicação ou ne sucesso história diakona continua ba siluk fali agora sira tuir sociedade civil ni hare tinggi precisa desenvolver etapa por etapa. Sim, ita precisa desenvolver etapa por etapa. Mesmo que teoricamente conceito ne ita ne parceiro, exemplo, itamos parceiro barakona, exemplo hanesan ATSI projeto ya tasi liga batasinya PMC CTI ya tion hotot ya tion maybe itanya komitmen ne itanya governo bat halo investimento depois itamos hareba ema dalam rumah itanya ema nebe ita fiarona ni ita fotreno ona ni hatene ona tur fali mai laos ni fali ema siluk mak mai fali ane ni continuação laya nebe ba karik bele hanoin ona kata ita ya sustentabilidade então ita tem garante champion ema nebe ita fiarona ne husik ne contribui ne la bele husik ema phone mai fale aprende ne ita hanesan halo phone fale ane ita gasta usan nebe karik ba futuro ne tenki ia plano estratégico tenki ia exemplo agora barak aula tene mai be balung ia indicação plano estratégico ka ninya metas ne exemplo tarjeto tina indane halo saida ona atu ita monitor evaluate toya ne beona ita lalau balu laya exemplo ne kan pure liu ne be karik tenki ia depois sociedade civil ne convida para Hanoi ida fali makne exemplo programa nebe específico na labele governo makin halo plano halo ras exemplo tenki ida nebe mak hatene duni nia ya capacidade atu gere atu bele executa governo bah prepara lei regulamento date labele mak khusus inter exemplo hansan ne para hoto tulau depois kita hari ninya progresso ne toya nebe ona depois ita bele sukat nebe nebe ita sa sukat ne seda claro nebe tengi claro exemplo ita hakarak produce exemplo tinanila ne toneladas hira ikan ita tu kair então tengi claro
saída makita tu halo claro ana depois karik desafio sira depois ita atividade saída mak atu support ida ne tenki ita ya sasukat ida atu atingi tarjetu ne saída tenki ita tenki ihaona tarjetu ne be claro karik tarjetu ne la claro tambah saída mak laya agora ita ba inisu ne be labele hanoen de exemplo ita executona orçamento maybe atividade atinge una exemplo que quando ya alos crítica maybe realidade ya direção geral pescas exemplo ita contribuiona distribuiona ikan oan exemplo bagi kultura ne paheona barbar maybe to agora depende ikan hiraona mak kita sai depois sira nebe sira produce hiraona depois benefit ne ita precisa calculação ita ber ya dados fak ia para plano tu ifali maine saída mak ita halo depois hanesan ita barak ne ita husik linuk exemplo linuk wan sira ita nara husik maybe hira mak muris ita unsama ita ten exemplo nebe precisa dados la bele ita expectativa depois ida fali maka ita ne recurso ikan exemplo emanak baraketasi ne expectativa de ita hira makia depois formulação nemos tem que qual é nia usa formula saída tambah tuir sociedade civil hare expectativa ne asliu exemplo ita baku ba osane ita lakon bara tuir lolose sidak to ne tambah formula nebe ita usa sidak kalau nebe precisa ita hadiah precisa ita hadiah iha parte nebe liliu iha area pesca yang rasik nih oh inta kule barkli sobre hira ita atu hatene los konaba ita nia recurso insertasi nih ida maka precisa dados tambah ita train dados ne laya nebe ita investe ba dados ne laya sorti exemplo que quan maka volfis ajuda ona ia pesca ne diga mai ia direção geral pesca ne nebe sira monta una aparelho nebe ita ne real ba pesca skala kik ne sira ba kair ikannya nebe tipu ikan saída mas sira kair sira nebe suporta ona depois sira mos bele detecta ona mesmo que lá nebe ilegal barak exemplo pescador saída ida ne maka ita ne hanoin karik ita hadiah uluk le dados dados tenki iha fatin ida exemplo ita ne centro pescador ne agora ia ter um exemplo depois ita ne pescador número pescador ativo balu ne hanesan substância date hira dados ne atu gere ne oinsa sira uluk ne depois associação exemplo associação pesca no marina Timor Leste ne atu elabora itania hanesa advokasia ba itania pescador sirane ba futuro sirane direito honone ita tenki serviço hamutuk fila fale ba serviço hamutuk nebe ita hadiah labele egocentro tambah ita ohine dehan hotu atividade saída ne ninia força maka centrifugal hotu maya centro maka ita ema maybe centripetal karik bele força ne fahe ba hotu nebe itamos valoriza ambiente ita ne biodiversitas tambah ita mak hetan husine ba agora ida mak diakonane ita bele dehan pasu progres ida ne bedia iha ambiente iha biodiversidade direção nacional biodiversidade nia liga ba ita bolu akses benefit sirin nebe bioprospecti nebe itania recurso nebe ia terrestre notasi abang bayro kari nebe tradisional nulis ne ita agora ne ia ba futuro ne tambah ita parlamento precisa ratifica Nagoya protocol ne para itania recurso biodiversidade sira nebe ita bele ba aimur ke saída abang bayro ne ema bele valoriza depois bele sai osan agora ne barak maka ita problema barak maka sira mai exploitade depois ninya sequencing DNA exemplo ninya zat aktif ka sira ni komponen ansa compound nebe importante sira ya lara ba aimor ka seda tambah bayro ita bel halo rekayasa para aimor moderno nia exemplo idane ba agora ne ia teona nebe abang bayro ninya database ia teona agora kriawana iha Direção Nacional Biodiversidade nia nebe ba futuro ita bele ne exemplo dia kona ba dados ne centralizaona silusip ne exemplo hanesane bela halotir para parte interessante sira nebe bele suporta ne ia usinebe la bele depois itamos tem que criar governo tem que criar saída maka
parte interessante sirama investe, mas be ita ting investe uluk lai. Honen idane det makau bele. Uisa iha husi parte agricultura nan rasik ne be que tuirita ni observação sida iha desenvolve máximo ne karik bo inte precisa serviço do insa tu bele desenvolve iha agricultura nan rasik. Sin agricultura ne bele dian rua ita iha Raimaran ita mosi atasi. Então ligaba media bene bele agua doce iha Raimaran, depois agua salobra nombos agua marina tolu. Nebe vahira ita liga baidane importante maka agora problema maka pelet. Exemplo agricultura in geral ne liga ba hahan ne dalam rumah ita consumir ya liur exemplo ita importa mai ne be nia folin lah nesa nona. Então karik hanesa ne saida maka alternatif ita tinggi hanoi mai be mesmo que ita nia comunidade baraki area rural mai be mari kultur ne ita precisa halona laos puduta sideit mai be ita mos hakia kona ikan ansab ikan nebe ita bele hakiak ba futuro exportação tambah kompannya tirolos ne barak mak interesse atau mai investe mai be ita sedau autoriza exemplo hatuno ne tenki ihaona hanoin. Sim, sim. Hoje kita kuliah barak li sobre vantagem positiva ba iha desenvolvimento ekonomi azul ne rasik. Ita fili tofel ba kotuk relaciona ho nia desvantagem sira hotu benghira ita desenvolve iha ekonomi azul ne rasik. Saída mak ita precisa antecipa atununela bele fo impacto ba e futuro lilu ita geração certo irmai. Obrigado. Impacto sempre ia. Impacto negatif mas ita minimiza oinsa atunune atividade saída det mak ita halo tambah ita li ia tiona exemplo ba licença ambiental. Sim. Ita ia tiona honune ita tinggi cumprir danelai. Atividade saída detne ita bele dehan kata impacto baine bele iha honune ita la bele hanoin mak ekonomia det. Sim. Mai be ekologia ka ambiente. Ita protege nebe proteção pa ninya habitat ni importante. Ita tem que tahu consideração ton tahu hanoi idane import. Label egoista. Nebe hanesan ya ini so kwale egoista ne tambah ita hakara ita nya det oto saída ita la interesse ba futuro tu irmai ita ne geração tu irmai ne sira preocupa saída ita lai. Mai be ita hanoi ona tambah ita nasa dewe ne. Então ita hanoi ni responsabilidade moral ba ita nya futuro tu irmai geração tu irmai nebe ita agora hanoi nona sira agora ita ia mundo internasional mo sira ia naran ocean literasi agora curriculum ba ita ia ensino básico ensino pré-secundário secundário sira precisa hate nona batasi tambah sira atu onsa mak sira hadomitasi exemplo banani materi ida nebe precisa mus hanurin ona batasi atune sira bele conserva pa futuro protege idane nebe impacto ne labele hanuin exemplo ba spesifiko ne labele hanuin barak ba ekonomi tengi integrado ema nebe iha background exemplo agora ne bahira ita ba ekonomi azul ne laos ita kontak kata hutut hanuin ne ekonomista sira lai tambah beledian hanuin ona ba futuro tambah agora artificial intelligence ona ema barak maka bele abam bera uluk compara agora lah ya hutut robotik ona tambah ne ba revolution industri 4.0 ne agora ia mudah sabarak ona entau ita tenki proteção nebe halo barak exemplo ba área protegida marina nebe envolve comunidade nebe apreciação bot neba comunidade nebe ita mos bele agradecer ba ita ne parceiro desenvolvimento parceiro governo no governo rasik nebe cria ona inisiativa idane ba conservação nebe hawanoi label hanoi ba egoisme label hanoi ba ekonomi nebe ba hanuin ba geral bahututunya ne katakne itania hutu labele haunia exemplo karik nia risco negativo ba futurnes mak saida bele halo klien liu kono bedene risco negativo ne bele ita makhalong bele ema makhalona depois tambah exemplo mudança climática
ne Laos itade tambah ne niat laihau na baliza, laihau na transfrontera, laihau na nebe ema makalo ita maka resol anesan tasi bensai exemplo inundação bot apos El Nino La Nina exemplo barak mudança barak kona mai beba ita internal ne ita maka barak sofrimento barak maka tambah base badados base silu-silu nebe ita ya simples det maka lisu plástico ne hotu tu ya ita sidau ke integrado plano nebe ita ya maluk siransa comunidade sira ya relate exemplo ya leten ba ya basic mota ne soe tambahnya consciência ne liga ba consciência então tem que regular dia tambah mesmo que ita ya governo zero plastic ona exemplo maybe ita sina fatin ta maybe o insa para ne liga no ba circular economy o insa mak ita creatividade para plastic sirane agora exemplo Caltex exemplo ajuda na Caltex halo reciclagem sirarasi depois o insa escola sirane exemplo ihon ne pasu dan dia baita dia tanpa questão do tempo pergunta ikus liu baita o insa ita nia recomendação hanesa sociedade civil recomenda baiha governo atau bele hare no tetu di dia kuinsa ho implementação no desenvolvimento baiha ekonomia azul nerasik dia obrigado recomendação simples badak makanya buat hutu nebe laona ne kapasona dia kona maybe persija hatur di dia plano strategico ne katak saya mak kita tu halo ita involve parte interessante saída date nebe ligação no saída date tem que claro informal lai tambah idamos recomendação ba politika oceano nasional ne tem que ihona labele ia dokumento nessa resolução governo maybe ninia padrão sira ninia bela dan mata dalane sidok ia nia plano strategis turolos ita kriaona ia maybe to agora sidok governo fosai nebe ita sehin espera katak governo se hato buat nebe los nobe bele sustentável ba la bele sai hanesa preocupação tambah ne bele sai problema quando hanesa o princípio sirane la halotuir ne desafio bot sim dia tambah questão do tempo obrigado Barak ba itania tempo nebe bele mai explica ona sobre desenvolvimento o insa Timor-Leste atu desenvolve baia economia azul nerasik fiar kata kusi itania explicação sirne belemos ajuda itania desenvolvimento economia azul nebe que governo iniciona atu desenvolve baia futuro Timor-Leste ne obrigado depois o inansa ne foba mau para lele abang bila contribui baik ne governo obrigado Barak ya dia maluk harenain sirahotu idan emak ninin husi programa entrevista exclusiva ba edição ohin hau Hortensio Sanches hamutu ko equipe produção sirahotu la halu hangato obrigado e adeus